Negociante sente triste, tambaladung hetang rendimento e a âmbito celebração Natal no Tinanfong. Tinan-tinan iha âmbito celebração Natal no Tinanfong, negociante barak maksai badalang ninin, ocupa espaço público onde halo atividade negócio. Também iha âmbito Natal no Tinanfong negociante sira ho esperança katek, bele hetan rendimento dia clio. Mai be negociante balung triste, tambaladung hetan rendimento. Compara ho rendimento nebe sira hetan iha tinan hirak bakotuk. Saya masuk sa direct date sa agora fam barak sa masuk sa direct. Contente mos sa contente sa ho larun triste. Tambah ho itu sa ho heratan he kos. Sa lorong buat emang ho tutu ba piknik anta amine lebih ba tambah saya hela kos sa pulang selu agora ami me fanasina sa tanggal 4 selu kos ona. Hela kos tidak kira bukannya bas tanggal 4 selu kos atu luar saya selu. Asa fan asa lor na mehetan asa 15 ba gasta ma $5 dia ke sana sala to anto mak gasta hoto boro lesan be nam la fan anto am hela ko san amnya la barak kik barak nar am lor ser mat pa am se lor ne am batana 5 ba estar mo se estar la foida oh dorong bot hanesa kadang ema hola netik be rumah hal netik kafe iya dan sigar masih ema hola hansa quarter 50% anserne beri susten sa bamoris dan mais menos hansa lorong ini ada rumah $5 ada rumah liu tergantung husian sa itanya populasi sira biasa anserne ada rumah lahetan tergantung hosibe itanya populasi sira em baho tu ho mais menos hansa labarak mos ituan bami moris ne iya masih sampun los ema tu la hola asa ituan baham ini iya masih main tolorong tambah agora kan am barak mafan karbes tolorong la barak kira mas ituan tambah agora los ema ida ruang mafan agora barak mafan itu ema ida ruang mafan ebe la barak kira mas lorong dia asa 18, 17 nih ya, bam numeris. Sami terus diliu tambah buat dia. Fan mak kalah lu. Orang saya tahu mau itu ni apa tu. Nah, saya buka murisnya saya terus dia lah, terus dia lah. Iya lorong bot tidak terutama ba Tinanfong 2026. Ida la rumah mi fans sangene ba tambah iya lorong bot iya husi seto o sira husi wali kota tambah sira ladung mai asa foti sasang o hadap sang se ami anto oportunidade dia ke Miami atau ami bele fansang maybe ami fansang ene e maladung hola tambah iha ami barak mak fansang tambah fansang besek malu barak iya tambah ami fansang barak liu dia kira hetang $15 o sekarang dia kli mana salo menos liu bel hetang $10 Tuir decreto lei número 300 barring rovalu lorong san racing hito fulan agosto con a higiene no orden público iha artigo 5 nonen bandu vendedor ambulante sira atu labele fansa san iha espaço público Lucio Correa Santinha Simões Jemen